Evo, ostvarili smo još jedan cilj koji smo imali prije sezone, znači ulazak u finale prvenstva Hrvatske nakon 8 godina. Međutim, sigurno da nećemo biti zadovoljni samo s tim, nego želimo odigrati najbolje što je moguće i pokušati osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Split je jedna jako dobra momčad i prije onog finala kupa rekao sam da su šanse 50-50. Tako da stojim pri tome i sada. Split se u zadnje vrijeme digao, igra sve bolje i bolje. Nakon onog poraza protiv Sparsa u razigravanju za ostanak u ABA ligi posložili su neke stvari, dobili su jako bitne utakmice kasnije i protiv Sparsa 2 zaredom i 2 puta Cibonu. I sigurno da očekujem da bude jedno jako dobro finale i maksimalno ih respektiramo, bez obzira što kažete što imamo 3 zadnje pobjede u nizu protiv Splita. Ovo je, kažem, opet finale i ko bude hladnije glave, ko bude bolje izvršavao te sitne zadatke, taj će biti bliže pobjede.